I'm gonna eat you. Wow! Helmet! What is it? Hey, Dial. Hey, Papa the best. Oh, George, kif inti? Namlu ħafna videos fejn tarawna qed nixtroffar ġodda u biex naqsu l-affarijiet magħkom. Parti mill-messaġġ li ħassejna li kellna responsabilità nagħmlu wkoll hija li ngħidulkom kemm importanti li tibbaġitja bil-flus tagħkom, speċjalment forsi wara dawn il-festi. Speċjalment perjodu bħal dan u minħabba l-Covid. Ħaġa waħda li ġabet tajba magħha l-Covid hija l-fatt li hija iktar faċli sabiex tixtri mill-kumdita tad-dar tiegħek. Tottom fuq il-flus u tixtri. Ekku, nasib il-kelma u għek importanti għal bilanċ. Kunu konxi bej differenza ta' xaġa li rridu xaġa li għanna bżon. Jek nieħdu eżempju tagħna, Chris, kien hemm ċertu affarijiet li sagrifikajna short term for the bigger picture. Per eżempju, nsaqsu lil nfusna għandna bżonn nixtru dak il-smartphone il-ġdid meta li għandna forsi huwa kważi l-istess għaliex f'moħħna għandna xi ħaġa iktar li nixtiequ. Fil-kastana x'kien, Chris? Jiena il-flat, meta kont infaddal għal-flat, jiena waqaft nagħmel shopping shopping tal-ħwejjeġ u għed mhux li noħroġ imma. Meta ngħidu shopping tal-ħwejjeġ il-gym outfits, jiġifieri u l-piġamas. Il-gym outfits kont nonfoq ħafna fuqhom. Kien wara li importanti hija prioritizing, nagħtu priorità l-aktar affarijiet importanti. Jiena dejjem kont bil-aqal u meta rrid xi ħaġa kont infaddal għalli. Kont inħossni li qatt ma rrid inkun bla flus, zero fl-account. Ma nħossniex safe, ma nħossniex so li mmur holiday jew nixtri pereżempju arloġġ expensive jekk m'għandix il-flus allokat għal dik. Mhux ħaniġi zero biex nixtri xi ħaġa. Jekk jenqala xi ħaġa li dejjem jenqala xi ħaġa ikollok il-flus. Importanti nagħmlu eżerċizzju ta' prioritizing. Qed infadlu għad-dar, għandna bżonn smartphone ġdid. What's more important? Ħaġa sempliċi hija meta tikteb l-affarijiet, jiġifieri inti meta tkun qed tagħmel il-budgeting tiegħek, Kristina old school ħafna għadha tikteb kollox bil-karta u bajro. Yep, love it. Jiena ħobb nuża Excel sheet biex inti tniżżel l-ewwel l-income tiegħek wara l-income tiegħek minn fejn ġej. Probabbilment mill-full-time job tiegħek, forsi għandek xi part-time job, forsi minn xi manteniment. Dak huwa l-income tiegħek. Imbagħad inti tara ovvjament l-expenses tiegħek. U dawk l-expenses li huma fixed, expenses li jiġri xi jiġri tħallashom b'affarijiet relatati pereżempju mal-home loan tiegħek, xi kirja, l-ikel, forsi għandek xi private retirement plan. Fuq dan ħanitkellmu b'ħafna iktar dettall l-importanza ta' private retirement plan. Biex kultant laqas tinduna kemm qed tonfoq, jew forsi qed tinduna isma' tistressi għal xejn ukoll. Jiġifieri importanti li tevalwa dak li qed tonfoq fl-aħħar tax-xahar l ġurnata hemm ċertu apps li tista' tuża l-internet banking, tu l-bank statements tiegħek. Nista' ngħid xi ħaġa. Qed niftakar x'kont nagħmel jien meta kont ftit iżgħar nittixjih. Jiena for example, if I say I could spend 150 that month, I put the 150 in my wallet. So that 150, then you physically see it go away when you don't have more money. You know, if you use the card and you have the 1.5 in the same card, you get tempted. Oh yeah, I have the money. Oh, it's a really good trick. Oh, I used to like having a separate account for my savings li dawk ma tmissom li titfaġġaw fihom daqshekk ma tistax toħroġhom. Mic drop. Laqqas qed nagħmlu dan il-filmat biex nagħmlu tonfqux flus gawdux il-ħajja. Il-fatt semmejna kelma li għall-bilanċ. U dik il-life goal naħseb ittik iktar enerġija u entużjażmu biex tagħmel dak kollu li qed ngħidu. Stajt jiena nixtieq karozza ġdida, dar ġdida, qed infaddal biex imur nistudja x'imkien barra. Dawn huma goals li meta tagħmilhom inti jgħinuk ukoll biex issib il-budgeting iktar faċli. Ħeġġiġkom li tagħmlu swipe up u titlu fuq il-website ta' ċemma.com.mt u hemmhekk issibu budget calculator ukoll li tafu issibu utli ħafna. George, x'għamlu aħna King? Għax ella darrieta. Nsemmukom u nawguralkom il-bija ta' ġurnata tajba. Ciao guys. Photo. Take a photo. Looks really sweet this.